और कभी कभी तो ट्रीटमेंट होता भी अवेयर रहना है, देखना है कहीं आपके बड़े कई दाग है, सफेद कलर का दाग या फिर लाल कलर का दाग, या फिर आपको मेडिकल के पास आप लोग जाके अपनी जांच करा सकते हैं। अगर वो बोले कि आपको टेस्ट करना है तो आपको टेस्ट भी करके लेना पड़ेगा एक ही स्टेज में। कभी कभी तो बिना तंबाकू खाए भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तो तंबाकू नहीं खाता, रेड टीचर ऐसा इग्नोर करता हूँ, ऐसा नहीं। तो आपको उसका जांच कराना है, ठीक है। थैंक यू। और ये नहीं होता, केयर नहीं होता तो आपको 2 बार दर्ज करना ही पड़ेगा। थैंक यू। जिसका हुआ लागिले नाव आम्ही एक्चुअली आमची चिकना शॉप आहे ते सगळे आमची चिकना कटर असताय ते कटरा कडेन हेल्थ कार्ड आसना सो आम्ही कितें केला आता एक आमचो एक इनिशिएटीव घेला सगळ्यांक हांकां हेल्थ कार्ड थ्रू द PHCs और साउथ गोवा हे आमची हॉस्पिटल्स आहे गव्हर्मेंट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थाची तेंची आमी हेल्प घेवन हांकां कार्ड दिवपाक आमी ट्राय करताय सो तो कार्ड दिवपाक पर्पज कितें सी सपोज एक चिकन कोण कट करता तो कट करता तेका आपणा कितें आहा तें लागना आमकां मेन इज द कस्टमर जो चिकन खाता हायजीन चिकन मेळची म्हणून आमी हो आमगेलो एक मोटीव हें केला सो हेजेर आमकां दोनी काम जाताय आमगेलो चिकन कट करता तोय बी हेल्दी आहा जाल्यार आमकां पडटा आनी ना जाल्यार आमकां जो कोण कट करता तो लोकांक सर्वीस दिता ती बी हेल्दी सर्वीस दिता तेका लागून हे दोनी हेजेर आमी आमगेलो तो हेल्थ कॅम्प आमी दवरला आमी ती आतां ऑल गोवा सगळ्याक कॅम्प करताय इन ऑल तालुकाज ऑफ गोवा आमची फर्स्ट आमी साउथ गोवा आमची सालसेटा भितर 2 कॅम्प केली एक BPSा केलो आनी एक नावेली केलो नॉर्थ ऑफ सालसेट एंड साउथ ऑफ सालसेट बिकॉज द सालसेट एरिया इज ह्यूज तेका लागून आमी 2 केले आतां हो आमचो 3rd कॅम्प इन वास्को हेज नंतर आमगे फोंडा आहा कालांगूट आहा म्हापसा आहा केपें आहा अशें करून सगळे फॉलो काणकोण पेडणे बिचोले सगळे आमी सगळे तालुका वायज आमी हो कॅम्प घडोवन हाडटाय आमी बी आतां हेजो आमचो हो आतां कॅम्प केला तो आमचो 2nd इनिशिएटीव फर्स्ट इनिशिएटीव आमचो ऑल गोवा आमी सगळ्याक कचरो पिकअप करताय डोर टू डोर वचून जो चिकन स्लॉटर वेस्ट आहा तो आमी कलेक्ट करताय डोर टू डोर ऑफ द शॉपकिपर्स सो तेश कोन आमी हिंगा वास्कोची बी काडटाय सो आमकां जाय जावन हिंगा आमचे हे वास्को ट्रेडरांनी तेमी आमकां इतलो सपोर्ट दिला की आमकां हो वेस्ट बी काडपाक हिंगा शॉप रजिस्ट्रेशन करपाक आनी किंवा हो कॅम्प करून हाडपाक तेंच मोठ जाता आनी आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर देम आनी तशें हांव आमचे डायरेक्टर ऑफ एनिमल हेका आमचे हेल्थ सर्विसीस आनी इंडियन मेडिकल होमिओपॅथीक तेंकां आनी थायरोकरा हांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां हेमी क्लब अप करून हो कॅम्प आमकां घडोवन हाडपाक बरो एसिस्ट केला. Whenever there is a health camp, we get a chance to check the patients. Patients come, we examine them, we find they have any problems. We can direct them to the referral hospital and they can take treatment. So if there is no camp, many times they don't even know that they have a problem, they have a medical condition and that remains undiagnosed, untreated also. So we can do the diagnosis and then they can follow up and get the treatment done at the referral hospitals. So that's why these camps are important. Camps, please attend them so they can be any medical problems can be diagnosed and try and take care of your health as far as possible because prevention is always better than cure.